Welcome back to my YouTube channel Sijang Rider and pinya bangke nili Facebook page pen tangka kelong cengar ni iklo lapen nona bangke tangka olai damik populo ATM lo lang nuri bom tha kado ka beta nona bangke dak jang su thai phonik nang kulo jam oi nona bangke jang thusi tame thai ga lodon marli lapen pini bangke ning sampik an iglo nangli tum nili phan la an nang support dona joine nili sitame 18k followers an lead chepali dun pen first payment sitame long iglo pinian ke nona bangke nili lada ATM an nangli iglo ja lada kheloni ATM lo ke tangka cholai pon iko poloton marli ko antolong ikjine nanglang doning bom tha Please enter your PIN. Please wait while your transaction is processing. Pulsa naik berapa? nanti boleh nanti tereng samong dinda Please take your cash. long jalo guys ini first payment la on ini Facebook basement kelang kai lo yo senang itu dah claim ina pinian ke nili penang anar ni cepat duk dia tak fit pen pini puthot nili nangli tum ka support join ni pen 18k followers bang di iglo la pen 18k followers leader pen pini bang ke nili payment sitame nangli ke lo la si pini bang ke first payment pen la da ditum kai ke claim la pe tamra pe akado ka ve deposit video an la pen nangki dun di tum ta do lang nili 18k followers ke le celebrate dia din iglo la hello nili tum nang pe ko tuman la la pen ku ko tum do jo laan mangke pinida nitum kache tongan la lapu talapu akas penjo kado gawe bikers na bedak jola mangke nili 18k followers keli benar igla nili bonai poni kola pini celebrate ko kola cake sitame like han la ya non ingtu poni ko jo like khadan male jo na sitame nangli tum ka support join la sipini nili la anang denge le la o ke followers celebration na long apu akas han sitame nili invite lo la ben parang li tanak se tong lo la ben nang koson no pini ami excited lo ning something am lo churpar lo igla son party ki kon thega por la pen o do atun ke la son mane son game po ington ko ti ma ti di alang ni tuni iga bang ke mane che paduk pik am la am che paduk lo karbil ang karbang long pen nong nam che khang lo na mang ke ka inuta ka chini bang ave ku bang ke ave lo jota chini lo ejang rider pro te la pu lo ik lo la pen son non mang ke ko la pen non YouTube along ta content lang mission ekolog ko la pen video kilang bang hedi ke ceng pen chut kan lang pi dun na ko jadi kha kas fan sami choro lo la celebration long na chitang dona pot la pen kado kawe ni subscriber kido tum si tame la pu mo kas YouTube channel long si tame pomri dam ik tame stories boy akas reels boy long channel long si tame nang litum pomri dam ik kha la pen ko to ma channel si tame pomri dam ik kha channel men se tham फाइनली गाइस आप लोग भी ये एजंग राइडर को पहचानता है ना नहीं पहचानता है गाइस बहुत अच्छा है यार
और आप लोग भी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना ईजान राइडर। तो आज फर्स्ट पेमेंट होने वाला है यहाँ पे फेसबुक पेज में फर्स्ट पेमेंट है गाइस। तो आप pen kadok kawita nang lang doni bom la pen malom so philo pula dang te nilitum 18k followers Facebook page long kili na join la bang so ke in khan pon ko Facebook page ala 18k followers celebration ala support na join la pen itu makan hon kit itu na join ni 18k followers an Allah kasi nang itu si na pali gundo la pen nang itu makan hon kit itu na join la la silang ani bisa me kado kawita ni na support dun bompo laben kado kawita ni diklaim kita melawan kirap ni bompo kasi kilo kado kemana bang kila kosong lo karbian long historical place kido an laben langsung nang roy lang jeng kido an iun an ke laben ni asrokan no kita peji phan ni akemang no laben la sok kemang no kapag plengi phan ke nang itu mak support kinang sok kado kawita ni diklaim kita melawan itu nang kirap kido dun bompo kasi ning sepila laben karbian long arab sokan la phan ni hin pen ning kan sama katong pa di lo harong nona bangke cake ta ing thani ke lo laben cake ing than dek pe non bangke da ku ni ge tong atum an apan sita me ke ong gali ma sa o wet sita me ni hin ben sa o sita me